asangangi agu asu apama jamman diksi manmi है प्रभुलाई युल्सदा याङसी थेन लादोला है जम्मन ग्लाडी याङसी दोना लादोला थे याङला कर्तव्य हिन्न आमेन प्रभु द मैगो दगै छु वाइ ग्याम हेबगौ याङने चुदिरी अझै नन वाइ दुगु गोबान याङला सेमेन्सी परमेश्वर दा आराधना फुलगे मैगो फुलगे आराधना बिबजा परमेश्वरलाई सेमला दामिन नङै जहिले नन पाङला चुदाम है आराधना बिबजा परमेश्वरलाई सेमला दामिन तिनी साचो आराधनारी राङदेन छम गै है मूल्य चुकाप लादोमा मुला याङसे मूल्य चुकाबा तिकी बेला थे त मूल्य चुकाप लादोबा ताबा मुला तिकी द बिसाम ख्रिस्ट येशू से नन याङला संसारला पापला लागिदी है तिके बिसे थे दा का बगपलसी मानमी थे पापला मूल्य ज चुक्ता लसी शुजी थेन्दा बिसलामा तिनी याङला चु सेमेन से साचो आराधना परमेश्वर द फुलगे ओ बिसाम याङसे नन तिनी मूल्य चुकाबला दला थे मूल्य ज राङला है राङला एकदम नन राङला जीवनमा एकदम नन ज्याबा से दलदला राङला जीवनमा जम्मन बन्द ग्रेन्सी थे से दुगु जा राङला भविष्यला चिन्ता दुगुन दबा मुन्दला ए राङसे मायालाबा मिताबा मुन्दला राङसे मायालाबा तिगे से दुगु दबा मुन्दला तर थे से द जतिनी याङसे सरेन्डर लादला थे से द याङसे खासी नामी है समर्पण लसी मान्मी ख्रिस्ट येशूरी जा याङला जु सेमजा है याङसे ख्रिस्ट येशूपट्टि याङसे दोदला हालेलुया दब मात्र याङसे परमेश्वर द साँचो आराधना याङला लुइग्याम पिनबा हो बिसमान मि याङसे मान्ना तेदा बिसलामा फेबगाउ याङले चुदिरी तिनी ख्रिस्ट येशू से सुम्बा मुलकी कि एनी दुगु गदे जा संसार बिते तबा दोनन अन्तिम दोनन छ एन्ना विश्वास छ तिगदाउ स्थिर तजी हो बिसम थेजा साँचो विश्वासी हो बिसमान पाङमा मुला थेन्दा बेलामा फेबकाउ जेजाले नानाङ दुगु आशंगाङि दुगु तिनी याङसे ख्रिस्ट येशू से लाबथे कबुल द डान्सी मान याङ चु जम्बोलिङरे ब्रान्सी जीवन है ख्रिस्ट येशूला मैको लाबन याङने चुदिरी पाङ्गे ख्रिस्ट येशू द तिनी याङला जिन्दगीला ग्यालामरे तिनी राङ भविष्यला चिन्तारी शिवबान गेन मुलदला हो बिसम थेदा भागाउ याङसे ख्रिस्ट येशूला साम याङसे थानगे है चुरी चु वाइसे पाङबा मलकी जिन्दगीला ग्यालामरी खान्देन गुरु भ्रासैनन पाप सेप्लिङमा चुलुरी पुजु सेंगादा ब्लोसैनन है जिन्दगीला ग्यालामरी यलाम जय लदासीमान है विश्वासरी याङयङ आतना ngaचिला एला ग्यामज्यासी बिसमान चु वाइसे पाङबा राङनन साच्चिनन फेपकाउ याङने चुदिरी ख्रिस्ट येशूदा मैगोलाई चु वाइग्याम याङनी 1 नम्बरला वाइगोबान है भ्रान्सी चिमला प्रभु येशू एसेलाबा कबुल डान्तासी बिबचु वाइदा गोबान याङनी जम्मन डेक्सिमान परमेश्वर आपता अनि याङ मैगो फुलगे फेबगाउ याङनी चुदिरी 1 नम्बरला तामाङ वाइगोबान याङनी साच्चै परमेश्वर आपता मैगोलाई चिमुला प्रभु येशू येसे लाबा कबुल डान्दासे ब्रान्ची चिमुला प्रभु येशू येसे लाबा कबुल डान्दासे लाबा संगुल खासैनन लाबा संगुल खासैनन ngachila ila gyamjase ngachila ila gyamjase zindagi lagamre yulan gyuru brasainon papse bimba chuleri uju singada brasainon zindagi lagamre Kanden gyuru brasainon papse bimba chuleri uju singada brasainon zindagi lagamre yelan jai jai latasi zindagi lagamre yelan jai jai latasi विश्वासी यङ आदना नासिला yelan jase Yesu विश्वासी यङ आदना नासिला yelan jase Branci
चिमुला प्रभु येशू यसैलामा कबुल रन्दसे रान्छी चिमुला प्रभु येशू यसैलामा कबुल रन्दसे lama sanggul kasainun lama sanggul kasainun ngacila ilagyam jasi ngacila ilagyam jasi Dostun dukana dosai danda surdangayala zaman singada klasainon Yesu idangayala Dostun dukana dosai danda surdangayala zaman singada klasainon Yesu idangayala Yesin sumbaba janna Jusim ritum danse Yesin sumbaba janna Jusim ritum danse Ela mayari danse Na sila eda brantase Ela mayari danse Na sila eda brantase Ranchi Chimula Prabhu Yesu Yeselama Kabul Dandasi Ranchi Chimula Prabhu Yesu Yeselama Kabul Dandasi Lama Sanggul Kasainun Lama Sanggul Kasainun Ngacila ilagyam jasi Ngacila ilagyam jasi Ngacila ida brantasi Ngacila ilagyam jasi Ngacila ida brantasi Dini saatchi नै ख्रिस्ट येशूले लाबते कबुल यंगला सेम नगरी थांची मान्नी खाइमै हामीले नगि येशूला बच्चन थोरी yang har para presman ciciman ख्रिस्ट येशूले तिनी सुंगमा मुला कि एनी दुगुजा ngaden chamtau nganongli ini tadibisa परमेश्वरला महिमा चुरिन रांगलागी एनजिचा लानन बन्दलारा रोगादे रोना लागला खेल्दा बेला परमेश्वरबा तिनी वन्नालि जस्तोन दुखना तोसै धन्दा सुरदंग मचे ला आलानन प्रभुबा जमान से नन्दा खासे नन्दा पनि प्रभुबा तिनी येशू रंगदंग मचे आखला तिनी रंगसे थे लाबा कबुल दंग मचे डान्सी मान्छु सेमरी डान्सी मने प्रभु रंगदा ब्रान्च चिमुला प्रभुबा नि रंगदा ब्रान्च चिमुला बदि कबुल द डान्सी तिनी मण्डली परिवार तिनी साँच्चै नै यङला लुरी जस्तो नन् दुःख अनि सुख खासे नन्दा पनि पाप से प्लिङमा चुलुरी यङदा पुजुसे ब्लोसे नन्दा पनि जिन्दगीले ग्यालमले साँच्चै नै ख्रिस्ट येशूलाई जयजयकार लाबन ख्रिस्ट येशूसे पिनबाथे विश्वास ता यङसे कोंगलाले सुन्छमान यङनी यङ आतनामान साँच्चै नै ख्रिस्ट येशूलाई घ्यामज्यासे मान्तिनी यङ सोई जो झम्मनिगरी जिन्दगी लाग्यालम्बी खाँदै युरो रासैनन् पापसे प्लिङमा चुरिरी बुझुसे नदा लोसैनन् जिन्दगी लाग्यालम्बी खाँदै युरो रासैनन् पापसे प्लिङमा चुरिरी Puju sing nadam lo sairon
प्रभु येशू जिन्दगी लाग्यालम रे एलन जय जय लादासे जिन्दगी लाग्यालम रे एलन जय जय लादासे विश्वासले yang yong atana nachila elan yang jase teman panggil विश्वासी yang atana nachila elan yang jase तिनी ख्रिस्ट सुनमा लागि कि अन्तिम दोना एनी त विश्वास रे yang atana विश्वासी द्रोजु सिमान चिला ओबिसम थेनोन्जा बचाइने छ थेनोन्जा सोला बिसिमान पांगला तिनी ख्रिस्ट सुआबा रंगसेला बते वचन थोरिङले विश्वास जिमान पनि जो जम्बलिङ रे रंग द ब्रान्च चिबामुला जो जम्बलिङ रे गन्छ रंगला मयको लावन पनि सोला प्रभावा धन्यवाद मुला प्रभावा धन्यवाद फुल्ला प्रभावा रंगदा धन्यवाद फुल्ला la 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 Ala Pablo lagi rang cekabu Yesuji. Ala Pablo lagi rang Yesus Kristus ate lui don suji Prabhu rang da धन्यवाद तुझे से मला हर बार गलम बिन परमेश्वर जुनी बिन परमेश्वर मंदा वस्त्रला परमेश्वर मंदा मायाला परमेश्वर अबारंग दा धन्यवाद मला तुझे लागि नि येशू रंग दा मैकोलाला येशू रंग दा प्रशंसा फुल्ला ngana semen cherangla chanda thilaba hallelujah hallelujah tini Kristus Yesu bacanan pangmo lagi ki ini dugu ngala licha khaba sem laba incham tini yenche rangla krus rangsen puisiman ngala licha brau bisiman tini pangmo mula थेन्दा बेलामा मण्डली परिवार तिनी यांसे चुताम गोदोला जब yang Kristus Yesu yang khala जब yang Kristus Yesu da आराधना लबर yang khala बिसम साच्चै नै yang la लुइरी थेनन परिस्थिति का देखाला जुन परिस्थिति से यांगला विश्वास ता यांगयोङ ताना लाबा मला तर थे दुख ना दोसेनन yang धन्दा सुर्दा आलाना कि जम्मन से yang दुख त खासै न तापनि तिनी yang से येशू से लाबा थे माया दा आम्लेना yang येशू दा आखलाना yang येशूला वचन थोरी yang विश्वासले सिमान चिजे ओ बिसम साच्चै नै थेना थेलन लागिरी थे ग्लाइन ना बिसिमान पाङमा जुन ग्लाजा स्वर्ग खैमै अजिन्बा माया खैमै अजिन्बा लुई तिनी यांसी यांबा मला तिनी साच्चै नै yang zaman si pangge yang la विश्वास थोरी yang बलियो दुसिमान पांगे रंगला प्राण दा yang si पांगे ओ ngala प्राण यला विश्वास रि ये खडा दाउ ये रेगो बिसिमान तिनी yang si पांगे तिनी रंगसी रंग दा बुरा दा मै बाता जस्तो दुःख नातोसै दन्द सुर्ताङैयाला जम्मन सेङादा क्लासैनुन येशू एदाङैयाला ओ जस्तो दुःख नातोसै दन्द सुर्ताङैयाला जम्मन सेङादा क्लासैनुन 예수 예다야라 예신 숭바바 찬다 주심리 퉁단지 예신 숭바바 찬다 주심리 퉁단지 엘라마야리 당시 가칠라 에라브란다세 엘라마야리 당시 가칠라 에다브라나세 साँच्चै नै परमेश्वर आबा तिनी राङसेलाबते कबोलदा डान्सिमान राङसेलाबा खैमै अजिनबा मायादाङ नन्नचु सेमरी थान्सिमान तिनी राङला थे मायारिङ नन्नचु सेमगते फुरफुर ताङसिमान तिनी ngance rangla gyamdang ni branchiman chibamala rangla kabulda danchiman ngani chu jhambuling ri sosi chibamala baba sacha nei rangla chanda lanan torthila ngana chu semenchen tini tharbala gyalam rangno ninna tini rangla bachan che pangba mala ki o jaman blaba semri blaba nabagade blaba ani semri salba ayang bagade
ngaden cham khau tini ngai enda simri salba pinna Yes, amen. ni semla blapa naba doi janganon inna bisiman tini Kristus rangse Yesu sumba yela mai kola. thenda beslama ngonna semla jamman blapa doi gade naba Prabhu Yesu yeji. धोइजा रङ येसु जेकिन इन्ना थे क्लाजा रङ येसु जेकिन इन्ना थेन्दा बइस्लाम प्रभाबा ngana tu semmenchen aratna rang dangan je fulla o प्रभाबा rang da lana lana tuje se fulla tu semmenche धन्यवाद fulla तिनी रङसे लबा थे दया मायाला लागिरी रङसे पिनमा थे छार जुनेला लागिरी खाइमै आझिनमा लुई ngana घुंगरी रङसे बाबाला लागिरी ओ पवित्र आत्मा तिनी ख्रिस्ट येशूलाई स्याल्दा ngana घुंगरी रङसे म्राङ्ना लसिएको ख्रिस्ट येशूलाई सत्यता रङसे ngana घुंगरी बासुको जुम चेलामा जा ngana सेमजा सच्चे नै सच्चो आराधना रे ngance फुल खाम गाई रङला लागिरी प्रभाबा तिनी रङ लानन लानन रङदा मैगो फुल्ला ngana चु सेमेन्छन् धन्यवाद मला जमन सेला मालिक ngana ग्ले रङन निना ओ प्रभावा रङदा ग्यारजा तोङजा मैगो अनि प्रशंसा ngance फुल्ला जम्मन आराधना प्रशंसा बुद्धि सम्मान मान इज्जत जु जम्मन से रङ येशूला छान्डी ngance फुल्ला येशू प्रभुदा मैगो दगाई येशूला मिन्री आमेन 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 परमेश्वर दा मैगो दगाई अनि रङनी जम्मन दुगदा लानन लानन तुजेसे मला तिनीलाई छु आराधना सेवारी रङनी जम्मन दुगु सच्चेनन सिमेन्सेनन है जोइन तस्युजी परमेश्वर दा मैगो दगाई यांगनी छु जुम संगदरी थोरेनन मुलदाला है चिचुरी चियागो बिसम पार्टिसिपेन्ट यांगनी है लानारे जक्की मात्र मुला है तरै पनि ख्रिस्ट सुदा मैगो दगाई हालेलुया जमन दुगदा रङनी जमन दुगदा स्वागत मुला एकदम अनलाइन गेम रङनी दुगुसी च्याबा मुला रङनी जमन दुगदा परमेश्वर से लानन मुलम दन्सुगै Amen. Amen. धन्यवाद. तारा दोसिन यांगला छु तामङ जुम सेवारी स्वागत मला दादिली छ फेवकासिको बेनदन परमेश्वर मलम दन सुगाई यांगला गुंगरी परमेश्वरला महिमा परमेश्वरला प्रशंसा यांगसे लसिजिन मला धन्यवाद तगै विशेष चाहिँ यांगला गुंगरी यांगला इसाक तामङ से परमेश्वरला आराधना लबरी परमेश्वरला मैको लबरी परमेश्वरला छन्द थिबा रोलजी एकदम परमेश्वर मलम दन सुगाई सचिन yang तिनी ताङमा मला है जतिजना मुगाई yang गिक्चेन मसाई गिक्चेन परिवार मसाई yang ताङदोला त्यो yang ताङबाला सन्तानी हालेलुया परमेश्वर से जो जम्मलिङ ने थेला मैको लबारी थेला आराधना लबारी ताङसी चिबारी yang द सोबाइना हालेलुया yang बोमो खासी yang आताङना छेरसी चिबारी आइन परमेश्वर त्यांच्या मैको लबारी परमेश्वरला आराधना लबारी कि परमेश्वरला प्रशंसा फुलबा लागेर हिन अनि सच्चिन यांगला परमेश्वर एकदम ग्रेन परमेश्वर हिन थे परमेश्वर yang थिबा मुला थेला मैको yang सेलसिजिन मुला दारिम yang चुदुइरी परमेश्वरला छन्म वचन ज्ञानबार yang तयार तबन मुला चुदुइरी जा यांगला गुंगरी परमेश्वरला छन्म वचन बाबारी यांगला USA अमेरिका ग्यामसे तयार दैसिन मुला तारा सुबन्ध गास yang परमेश्वरला वचन लागि yang प्रार्थनालाई फेबगाउँ यांगला चुरी ngai सियामा यांगला पास्टर रुबिन bomजना स्याङ मुला राङसे वचन लागि प्रार्थना सुबि बाङला बिन्ती मुला के भयो लासैना जमानन भुक्तान प्रभु ईश्वर मिने जमाना जय मिसुला तमन इने प्रार्थना लागि वचन लागि धन्यवाद प्रभु रंगदा तुझे सेमला प्रभु साचिन यहाँलाई दिनला समय दिनचेला समय छु यहाँदा जुर वचन जुमरी यहाँदा पिन मुलामला प्रभु धन्यवाद प्रभु तिनी साचिन रंगला जा नेमेसे जुन वचन बास खावा मला ते वचन सालबला लागि प्रभु रंगसे प्रभु मेमेदा प्रभु रोला शिशुको प्रभु जनले पांगसिन प्रभु जमन्दा थाइनला गोनलाबा सिसिनम प्रभु रंगला मै बतागै प्रभु र जति पनि प्रभु छु वचन धेरै प्रभु काजिबै दिसबन्दुको आखागै रंगसे प्रभु सुरक्षा दोको प्रभु सिंह प्राङ पाङमा प्रार्थनाबा प्रभु यीशु जमन रंगला जो आलेन आना बुदिङ दोको मला आबामा मला जमन फोंगलन दोकनन जन शिवला मला
प्रभु जो भोजन था इस नाम प्रभु आशीष ताकि प्रभु न प्रार्थना यीशु धन्यवाद प्रभु हामीलाई महिमा हामीलाई येशूलाई छानी आमेन Amin, amin, amin. Haleluya. Dhanyawad. Jai Masih. जय मसी Jama ta fyabula dosinon yangla chu gedangre swagat denmula. Darim yang chuduri yangla gungri परमेश्वर चनो वचन बासिबे गबा यंगला डुनबो USA ग्याम है अमेरिका ग्याम बक्ता तिदोङ आशाङदाङे छु समय दोन्ना यंगला गुंग्री आशाङला परिवार ग्याम तिनी तीन जना गोरसोम जना मुला विशेष यंगला श्याम आशाङ न धेर दोषी जिम एकदम श्याङ बस्याङ एकदम खुसी दाजी लासो राङनिता डेनमला स्वागत मला चोदी राङसे किन खामसेन मुला धन्यवाद सिमना स्याङदेन फ्याबुल्ला Rangla sor atheni Sor pulang. taji Lemesi. Saya masih bendan puji Sri yang lah. Sri Amerika ini kiaba pastornya mulai ini saya. Iso. Saya masih sebailai. Jai Masih. Ada bendan Rabruptasi gang saya sagam tini Prabhupada महिमा प्रशंसा लाभलमला yang जति देश विदेश जहाँ जहाँ नेपाल इन्डिया भुटान क्यानाडा युएसए अनि मलेसिया कुवेत जहाँ जहाँ yang Rabruptasi yang yang Rabruptasi Prabhupada महिमा लाभलमला प्रशंसा लाभलमला प्रार्थना लाभलमला सांग्युरलाई लागिरी र जो जम्बुलिङ सेङबा नामखाइलिङ सेङबा देवाई चिन्दु सेङबा शिवालग्याम सेङबा परम प्रभु येशूलाई छान रि यहाँ से महिमा लाभलमला धन्यवाद गाला से माझे तुझे से अनि बेन्दन यहाँला गाउँसा योसाला यहाँ मिलंगावा प्रभुला सन्तान यहाँ बेन्दन सेमरी डान्सिनम पास्टर अगुवाजन जमन विश्वासी जन परिवार बेन्दन डान्सिनम मानसिनम गाला से मानसिन तुझे से फुलमान मुला अनि तुन बंगाला सेम नंगला प्रार्थना गोमसिनम वचनला सुरुक लाला प्रभु आपा राङखासी गाला सेमरी सुगो अनि राङसेन प्रकाश ज्योति वैश्य राङला सांग्यु राङसेन प्रासनालासी द्वन्द्व विभंग आश भरोसा लाभ विश्वास लाभ प्रभु येशूलाई छान्द्री तिनी बेन्दन सेम फंसी बेन्दको चुपचन से खालाई रोगी बिरामी दुमुला बिसने वचन थिएम खेरी सांग्यु थिएम खेरी जागै अनि सेमरी सोरो खागै बेन्सन जम्बुलिङला दोप्ताङ मसेगै प्रभु येशूलाई छान मसेगै बिसना तिनीलाई प्रभुला छान्द्री प्रभुला दोन्द्री सांग्यु रुपासी खबानोला प्रभु राङला आत्मा राङला ज्ञान बुद्धि शक्ति प्रकाश ज्योति भइसकेला सेमरी खासी सुइसिना प्रचार खासी दोन्द नास भरोसा लाला प्रभु येशूलाई छान्द्री आमेन र तिनीलाई वचन खातपा मुला बिसामी बेन्सन गाउँसा युलसारी जति जना शिवबला मुला युना तिनला सोह्र नङला मुला पहिला कोरिन्थी 13 दोनन मुला वतेन मुला र yang से जति ला बाइबल मुला बिसम बाइबल चाहिँ फलप लासिन छ्यामा ताला yang pastor अगुवाजन एल्डर डिकियन जति विश्वासी जन बाइबल ख्यात पनि सेवा अक्षर गोबासे चाहिँ बेन्सन बाइबल फलप लासि छ्यामा ताला युना 3 ला 16 घाचा त्यहाँ चाहिँ लिछा चाहिँ पहिला कोरिन्थी घाचा कोरिन्थी ला 13 दोना मुला yang se kata prem la doba simo
यहाँलाई ज्ञान बुद्धि खातपछि म यहाँ अगमबानी ताम्पाङमा जस्तो जस्तो प्रार्थना लाभ खातपछि म र सेम्री मानबा डानबा सेम्री खिलबा खातपछि म आशा विश्वास सर्वोत्तम प्रेम विकलमलाई तिनीलाई वचन चाहिँ र डान्से पाङबाङ गर्ला चोरी युना 3 स्वरहरी बिहोरौँला किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् आमेन र yang tadi prem lama selama kiri mela om yam orang ba dusta mikata hanse ya da surung lasinam पहिला कुरा निकाल्नु तिएर र orang lasinam प्रेम भनेको चाहिँ क्या बुझ्नु सक्ने रहेछ सबै टली जाने रहेछ तर प्रेम कहिले नटल्ने रहेछ स्वर्गसम्मको प्रेम चाहिँ कहिले नटल्ने रहेछ हामीले जस्तै संसार किन्ने धन सम्पत्ति भए तापनि जस्तै अगमबानी बोल्ने बुद्धि ज्ञान भए तापनि जस्तै प्रार्थना गर्ने प्रचार गर्ने बुद्धि ज्ञान भए तापनि हामीसँग चाहिँ प्रेम छैन भने हामी चाहिँ एउटा झ्याझ्या गर्ने झ्याली जस्तो मात्रै हुने रहेछ भन्ने चाहिँ वचनमा पायो अनि यहाँ भनेको छ कि युना 13 मा मैले पहिला कुरातिर चाहिँ मैले अलिकति सरी क्षमा माग्छु म पहिला कुरान्ती 13 देखि 1 देखि 13 सम्म है सबैले बाइबल खोलेर हेर्नुहोस् अनि हामी बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ यो संसारमा सबभन्दा महान चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण चाहिँ के रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँ बुझ्नु पाउने रहेछ मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम चाहिँ छैन भने झ्याझ्या गर्ने झ्याली मात्रै हुन्छु भनेको छ हैन त्यसैले हामी एउटा बजाउने जस्तो मात्रै हुने रहेछ हाम्रो मनमा चाहिँ प्रेम छैन माया छैन दया छैन डानबा आरे मानबा आरे सेम्री खिलबा आरे मिसामी यहाँ चाहिँ झ्याली राङ बजन तानम मादल बाजा डम्फु राङ बजन तानम गिटार राङ बजन तानम है यहाँ चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ तरबातमा चाहिँ प्रेम चाहिँ म डानबा मानबा सेम्री खिलबा चाहिँ होसिम विषय चाहिँ यहाँ चाहिँ खेल्नबाटी म यहाँ जति बुद्धि ज्ञान ने तरफ तासिनी बा जतिन ख्यात छने तरफ तासिनी बा जमन यहाँलाई दिल दिमाग दुगुने जमन तरफ तासिनी बचिम र सबैभन्दा चाहिँ तरबातमा चाहिँ यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ यहाँलाई चाहिँ प्रेम चाहिँ खाइमै तरबातमा चाहिँ सेम्री डानबा मानबा खिलबा यहाँलाई लेङ्गम चाहिँ खिलबा विवेचनु प्रेम द चाहिँ यहाँ चाहिँ डानबा मानबा विश्वास आशा सर्वोत्तम प्रेम र सुल्याङ्ग चाहिँ सु तिनीलाई सांग्यो चाहिँ चुस्पन मला र यहाँ चाहिँ बाइबल मुबा से बेन्सन पहिला कुरान्ती घाछला कुरान्ती 13 ला गिगा हान्से 13 सम्म पर्लासी यहाँ चाहिँ ख्यात छिनम श्यामा ताला र यहाँ चाहिँ तिनीलाई वचन होतेन मुला यहाँ चाहिँ डान्दोबा मान्दोबा खेन्दोबा चाहिँ सुतेन्सिम अनि गोली आमसे नंगा थेबा नुम्बा आमा जेबना जेब मुम्बरो तोक जेब मुम्बरो आबा चाहिँ विदेश याद लागेर सेबल मुम्बरो अनि नानी नै जेबना जेब मुम्बरो वर्ष हिदेला ताबल मुम्बरो अनि याद लागेर दुख याङबा मुम्बरो अनि नानी चाहिँ तिम्रिन थान्सिन मामा चाहिँ गिटी तोबन मुम्बरो मंग्यार ग्यामरी खाङ्गाला छेउरी अनि अचानक दिमरी मेल हप्ता जिम्रो
Mela tamami abo nani merangla dimnang mula ajang meta non taji ane te meta sat te nani tat pari khalse akam ni ajang mitu mumbaro denon bong mumbaro akam ni khalse tansem merangla nani tat pari ama apun te mela omri khal chong sinam rangla nani da maya khasinam rangla nani da let par akam na baru ngasi sam sigai misi rangla nani da amase te mela omri uang sinam tatsimro te nani tatsim baji nani da malali begejen projim pandu malali se pasak tinta nani jaban simro ane dharma mi ama mi jamman projimro mela lamsemi ote jebana jebachimro ama mi jebana jeba ama mese kroma ansemi anwar dugumi shalsa dugumi lang lang ma chabra khamba thuta rang batadimro ama mi ami ani mandugo लासी हेन्टेन लासी नाम ज्यादिम्रो ज्याबर चाहिँ तर आमला अनुहार मी फुटा राङमान तादिम्रो मी जटुल टुलुङ राङबा तमली सथे नानी जामे कोला चिम्रो थे नानी मी हुर्काप ताबान नि मामी यसकोली धेरमन ख्यात मामी जमथला रोदुगि दिमरि बासी खादिम्रो अनि आम त हाछम पाङ दिम्रो ngala रोदुगो खामा चाहिँ कोठा नगरी वाङसे चिस है कोठा भित्र पसेर बस्नु है आमा तपाईको अनुहार देखेर किनभने मान्छे डराउँछ होला मिलोला ताला बिसिनम आम त कोठारी वाङ पुङ दिम्रो जान्छ मी त्यसलाई रोदुगो नि मान्छे चाहिँ थनको आमा बिदिम्रो निस्किया आमा अब मेरो साथीहरू गयो बिदिम्रो जब त्यसलाई रोगा चाहिँ म्योत्दाखेरि ए अलिकति लेख्छौँ गाई अलिक केर्से दिमरी रोला दिमरी जिम्रो जामे चाहिँ ते रोदुको चाहिँ फेरि चाहिँ जिम्रो जम चियारिम चिनी आरेम बिसिनम चाहिँ पाङमामी ते आमसेमी गाई थानमा छु जामे चाहिँ आमराङना बिसिनम प्लकथनमा मी त्यसलाई रोदुको चोट लोङ दिम्रो त्यो आमाम राङमा खेरि लोङ दिम्रो डराएछ अरे अब त्यो आगोले पुरै अनुहार बिग्रेको छ आमा त अनि डराएछ अरे चिनी त राखिदिएछ अरे अनि यो त्यसलाई जामे चाहिँ खादिम्रो छोरी चाहिँ आएर होइन एउटा मान्छे माथि तल माथिबाट निस्केर आएर राम्रै फुटा जस्तै रहेछ हामी त डराए पनि को हो ऊ साथी तिम्रो घरमा त होइन एउटा बुढी मान्छे राखेको थियो अनि निस्केछ क्या हो बिजुम्रो मेरो आमा हो मि आबी निम्रो किनभने मेरो आमा हो भन्दा त शरम हुन्छ भनेर अनि आमाको प्रेम त्यतिसम्म हुँदो रहेछ आगोदेखि त्यो नानीलाई छोरीलाई निकालेर त्यस्तो सुन्दर आमा थियो अरे पहिला नानी पनि त्यस्तै सुन्दर हैन अनि त्यो आगोको भट्टीदेखि आफ्नो नानी निकाल्यो आफ्नो जिउ सबै डढाएर अनि निको त भयो ठुटा जस्तो भयो अनुहार अनि त्यसरी छोरीले छलेछ अरे मेरो आमा त होइन एउटा बुढी मान्छे राखेको थियो भनेछ अरे साँच्चै नै एक्जाम्पल अहिले हामी विश्वासीले पनि जय मसी भन्दा त शरम हुन्छ विश्वासी भन्छ होला भनेर मैले पनि पहिला चाहिँ त्यसरी नै छल्दै हिँडेँ है लासो लासो फ्याफुल्ला भन्दै हिँड्यो त्यो किनभने प्रभु येशू चाहिँ धुज्जै भएको थियो नि त हाम्रो लागि हाम्रो मायाको लागि हाम्रो प्रेमको लागि त्यसरी त्यस्तो अनुहार हेर्नु नसक्ने प्रभु येशूले आमाले भन्दा पनि धेरै माया गरेको प्रभु येशूलाई हामीले छलेर हिँडेको थियो है एक समयमा मैले पनि त्यसरी छलेर हिँडेको थियो है म अहिले सम्झिँदाखेरि मन दुखेर आउँछ मैले त्यति बेला मैले जानेर त्यसो गरेको होइन रहेछ अहिले बुझ्दाखेरि एक्जाम्पल हाम्रो लागि कति प्रेम गर्नु भएको रहेछ प्रभु येशूले आफ्नो शरीर दुज्जा हुँदा पनि चु जम्बुलिङ से लाबरी आखाम्बा माया चु जम्बुलिङ से पिनबरी आखाम्बा प्रेम यहाँ त पिनबाल मोबजिम यो पृथ्वीले दिनु नसक्ने यो संसारले दिनु नसक्ने माया प्रेम दिनु भएको रहेछ है प्रभु येशूले धेरै आयो धेरै गए भगवान ईश्वर बनेर आउनु भयो तर प्रभु येशूले चाहिँ यस्तो ठुलो माया प्रेम लिएर आउनु भएको रहेछ भन्ने हामीले चाल पायौँ है र आजको वचन यही छ मैले त आज त सकि पो हाल्यो अनि एउटा गीत गाउनु पर्यो
अनि त्यहाँदेखि म राखिहाल्छु है। अनि एउटा किनभने म चाहिँ पहिला पनि गीताङ्गे नै थियो। अनि मेरो साथी पनि साइमन आसँग पास्टर आउनुभयो, जेनी पास्टर पनि यहाँ आउनु भएको छ। यहीँ जन्मेको है यहाँ डेनी पास्टर चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा गुरु हो। उहाँ चाहिँ यहाँ आउँदा सबै उहाँले नै सिकाउने, बाइबल स्टडी गर्नु सिकाउने। उहाँ अलिकति यहाँ डेनी पास्टर हुनुहुन्छ। यहाँ यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ गुरु चाहिँ, यहाँको शिक्षा मलाई दिने उहाँ हुनुहुन्छ। आउनुभएछ मेरो गुरु पनि आज। अनि मलाई खुसी लाग्यो। अनि उहाँले पनि मलाई प्रभु येशूले जस्तै प्रेम गर्नुहुन्छ, मेरो लागि आँसु बगाउनुहुन्छ है। उहाँले कति मलाई बुझाउनु भयो, मलाई सिकाउनु भयो। मैले यसरी देश विदेशमा यसरी वचनहरू बाँड्नु पनि सक्ने भयो। म कहिले पनि केही पनि नबुझ्ने मान्छेलाई म यहाँसम्म पुग्यो, यस्तो प्रेम मैले बुझेको थिएन। अनि आज मेरो गुरु पनि आउनु भएछ, मेरो प्रेमको मेरो साइमन आसन पास्टर पनि आउनु भएछ, यहीँ हुनुहुन्छ। अनि मलाई खुसी लाग्यो। आजको वचन यति नै छ। मानबा डानबा अन्तिमरी चाहिँ सेमरी खिलबा चाहिँ यहाँ लेतर आता आशा विश्वास सर्वोत्तम प्रेम चाहिँ कहिले पनि हाम्रो जिन्दगी गए तापनि यो प्रेम चाहिँ कहिले पनि अन्तिम नहुने रहेछ भन्ने चाल पायो। अनि आजको वचन यही छ। अनि